Kuliah District Committee and para pada Moka election monitoring shell along apa tupon rangkia may tupon na kura hindi kung kimatapen ano kung pan ito kahit lo ano kung konsulo penita nang kung aso ng iriya teng pen ano kung nato tam hindi kung sisiyahin pen suru pa dulu salam happy bangket nang kung kadulita sini lo pagseta ni tindak Lok mokalong at singgung melong kami itu makin juga tang kami dulu kami benar bangka sahaya lang kami dulu kami sinal itu ajok pani itu alam thi dia posisi itu mungkin wangi mungkin lekat Lok Sabha election itu pasti duma opisi itu kemang ma opisi itu kepacun kangtung ma akan dar penang itu matrupen dar penang opisi itu ini kangtung ma la sok thar dan suatu itu kami Nali tunta chini lo ASDC kedamtang 1986 ani kampen sangse pinpen nili tum kedamtang kampung keprender kep nili tum ng song kasi ang bongolom hoy ahok lo bangke party lo menangan kiche boy dulo kang group dulo menangan tum bangke central committee ki kiche pro menang ana lidar tum put pona lidar tum bangke tinong atum Abi putih kami orang itu majok menangan ini pun kecesong otonomas state Harman kecesong bangke awam melakukan itu saat itu nih itu menangan lah soal people putot hilang itu menangan alliance politis itu membantu lo JCC taho SSDP taho SSDC taho andeng itu alliance politis itu nancing tebon hitam Nilitum kemanga tengpen atau tengpen cingrum pet lah hemprek aputak kesong pona kasi longji cingrum pet kesong le putot itu kesong pona pulo emun juga kanati depo hitame api bangke api silo SSDC punang dolo SSDC hitame api bangke ditheke delo anti SSDC keseng hurupan ke la ansu se karte yang lo ka kesong apin pu dolang nilitum ke pangrum konstitumi hitame itu mat apulo halas suhu mata bemasi jenterong pi kuliram terang, lapenon JI kata alang itu mangke elongasi gitu harus itu cingbai cingsal cingsal dia bangke SDC lo gitu cingwan tapi tu bangke si apor bangke kesemet bangke cekak junjun masih abi betul cekak lam dan ini itu putot itu ASDC nang kace song 1986 ani campaign itu ideologi so ideologi bangke itu dak karbiang long ri ini tu makemang otonomas state lason lo pura tong cekak rong lo pura tong te putot itu apang damun ilo ini itu mata lo cibugir lo nasi menang anak korte itu alang itu pen kadro ko central committee long itu long kita menang anak korte itu cingrum pensi apang alidar tu moson compromise de politically ideologically ati no otonomas state no res pura tong te lapang ke social commitment to dak political commitment to that, dapat organizational commitment to that, and break long with sanksi. Dah sontin itu itu political commitment, ideological commitment, sontin na commitment itu aku mangke itu dan berarti abirang-rang masih lasu bangke. So masih aku mangke cekak nang pangcing, jarang pangcing. Tapi itu mata pen masih di pulau 1900 2019 ani kan ini itu cepeng tu lo, cingrum pesen itu. Non an 2024 an suatak ni itu adak cimit mepin penitame ason tinamo hitame ni litung karbiang long otonomas state kini tu make song lo la an para hitame karbiang long arat akisung hapu kajironga isu apu thakuno tike bongkrui ke pangring po men pen la so apu hitame ni litung horna abotai patulo CM mana chief minister ka ke dohut kibang ahud hitame itu air boratam hitame itu cetong lo itu memorandum dilo sila so bang ke chokche masih no makan itu makan sama sama itu pasang yo lasoan para hitame laso nili itu mahin pen la highway SDC movement pen hilang lalu pulotan te hai joiram ingling CM ke do hitame 1600 square kilometer along he bangka tike bong kru di pangring ko men pen ije de jong tanili tu movement ke pangtang pen jok si SDC ke pen moment pa kala chuma ni ang lan pa tra prang ita me ko to 44 square kilometer la ke bila sing leng CM do do dak tem ngau arai an lo la subang chuke ani
anthropological angle ta langdan nai, social relation alam ta dam nai, social scientist alam ta langdan nai, karbe tu ma forum hakko pen kaddo kobe, a relation kuno, kadbi tu ma jutang kuno, nangke kroy kuno, lai hui bangke ini tu mangke lagi di zero harupina. Mame kimi bang se somaru ji kobe la puson ke ji ni undet amuka un ima amuka kletok da ni un ima pu hala le debate kali nasi pidi bangke ni kaita majo mata ni lam takte ate ni kali majung political party mata ni criticize mute ni tum metang pine ke claim chok cheda luma daksin ni tum metang bangke tu mag realize lasa rectification bangke metang mate tu chargi kaita bang bangke let them speak. I am with nobody and nobody with me. Lasana prinsipul pas itu exist mungkin amputan ngomong mati. Ini tu merana pan pamangunang ne political alle gelong ya fan pini gelong ya fan pini tong tela so bangke lason claim nang ne. Kasi hempre pun claim rara na. Keso rara na kai ni tunde pugar mate. Door is open. Bangun, Congress no BJP no kaddo ko beno itu common agenda laso common agenda se ni tu mange songbom. Dak election ke haji kerenji pola le. Election renda ta ni tu mange churbom po claim bompo. Emprego litik usangse punili tonga semet utang lo nasi la solo mo bangke semet non ki bang ja election ni tinjong se haidun pulu tangte rat dong si ke hai nang pa hai pulu tangte how that parliament along ili tum that democratic voice of the people of Karbi Anglong and Timahasau so democratic voice bangke nompu ta ili tum hanu bangke nak pon bang jalu emprego putak kunoi acara kisunga putah hitame ada parliament lo kece songo bang jalu nasi bang po akin dira bong nilitum lang erlo bang po mo pen nilitum ke toidun mon puta che jorde pin lang CM alang li apang da CM de cholo di puan da long le be non ta alang li long le be joson be ke lasi kaddo ka be hitame litum alang li joso sacrifice kaddo ka be lang ni sonon ASC hin pen mangge alang li fansi nilitum as nominated candidate son sin nominate lo lo pen me bangke simbol bangke arjana bangke la bangke nagurik pulo la so bangke ini untuk sejian pulo Karbi Anglong ke nagurik puta abe jelo la sel bangke rat ini untuk rat arjan tamane kece song rat arjan la data sosial media ngang pangjar tum tolang ta Karbi Anglong pulo tante election turi te Karbi pi Karbi po address itu nahi ke pu la ke ASC ke la bangke kece atuma simbol si ki use la anu tina pu अरे हुआ किसो अंते किसी के कुपिलो अंते Karbi किसी पे ला Karbi tu se किसी मारा किसी पे ला के bang pensi semar lo aja lo election commission pen kopi arjan si nangke ema nak la free symbol lo alang ita free symbol si en lo sa free symbol la teng pen arona teng pen si ni tu pilo bang nang pilo alang si ki thek mati hala symbol alam ta hala John Sangma bang ta first preference bang ke torsi andala alang ta torsi ke andala phang ta song bom bulo enggak alang li bang ke chunuri ta ma ha candidate hem candidate le simbol ki pije bang kalimati kita nai hati sialong election office lo kita nai buti hala bang ke ohomea tu mulo bhodrotar khatirat bu hai ahem dam lo sajun la jalo chok lo ni ba thala mera tu men le bang hada bang aron si dam ji alang li ke disi ki man tang lo bang hada ka aron ti si dam ji amani tu ke registered unrecognized ma first preference tang tidelo tha dibera velo lapen ke thong bang garang li tors la bang ke itu sangma ake hai bang ke registered and unrecognized ni tu mason first lason ke song pun ni bang ke in and out parliament abahira ita ni tu murat tu pak tu ke song ta claim pun mom ji lapen ko haidun lo pulo tang la bang ke ni tu ma MP bang ke la hai ado ko di so ye jang tu kelong nai unemployed non ni bom lu mati la so join ni ki pude te no bang ke daw ni tu tak paklang tu ke tok pon tu Karbi tu no bang ke disu ye jang tu Kashmir bang ke rural area wrong beti ajar beti la so jo bang ke educated youth and students la hai tu bang ke akai no ke bang yakai ke na tong le dam pone ko putong dam pone thang ji pude te la si mena bang ke desperate journey kapre ka state long ke dam pangching undeclared andalata undeclared desperate journey ai reng nang po dam nang po asi South India bete Kerala bete along that so ke dam pin COVID-19 udah tum te long lo jadi jasemer bang ke le tum lai hoi symptom moka phire me la so symptom dulo Karbi Anglong la si ke dam tan non ke bang ji no ke dam tang apor bang ke Karbi Anglong
economy bangke rural economy bangke rong chokam bangke totally devastated khotam abi pin lo chongdat ke chulu la hi tamen long athai binon tu government hi pen pass kijiye lalang ke jai piji pulo chiklo jeno pusi ke dor jima tin ta ti bom lo pita me la bangke dor de nasi lahai hui jase met hi tamen ile tum thek long lo lahai hui government of failure muka nasi ka do ko ve government of failure la pen ka do ko ve amu hi tamen itu parlimen na nang so ile tum kar teng lo hem prek nang lo so te pon dia fansi ile tum ahin pen ke hai Johnson de CM fansi ile tum nominate lo ya jisi akini de hisab la pen alang li ki thurdun so arjana bangke free symbol sin tum long lo ile tum ke ha tin sin long lo bangke radarjan ulo nal ile tan so suci hing le putar putar chok ba sumar chi hing le putar chok rat chi hing le putar chok itu ko radarjan itu pun bangka lai kaca songa rat arjam ini tuh aduh kue rada farmasi itu kaca song lo rada farmasi ini tuh apang ke ponjia pan kaca song ponjia pan ini tuh itu asemia ting pen ini tuh apang ponjia pan ini tuh sisi kiasa kensi ahin pen Johnson bepang lo kayak common candidate lo lanjut kali kar benglong epang di mana benglong long tinggi tekang layu tuh menang andulo tangka cuan dep tau nongge inhan kecewar pangceng pangkulut pangceng lo ini tuh kipudami kelak kali autonomous state movement ke hang atau wala nga proses lang alang dia sonang klang put ke nili tong autonomous state ke hang kace song bang ke isi bahari a hindrance mati sia padat long autonomous state force panong ke thak pendang lo kat ro ko lai hui a vivia to wat ponje fancy pun not alang ni mp thudun lo mp hai dai tala bang ke pilo hata ke ningi po 62 se hang ro po 62 ke pangtang ni lu ke pangtang mati emui jawan lo power mokan emui jawan lo litum power lo hata min pilo non son tro tu hita me jesong lo hale kamar jesong lo tonta ko me ke lo hila bangke non constitution amendment lo te chini po nasi jasemet bangke sik sidur jasemet aja kon ke pangtang bangke ni litum ke litum si kle alang ni kali ke pangtang ya pam ko lo pangtang ko nasi ke pangtang pulang ta alang bangke mp man ta sik sidur hang rong po ate sik sidur pulang ta la bangke mou do lo sik sidur si constitution bangke amendment lo mou autonomous ter long lok ta 62 sila bangke amendment po lasi jasemer bangke laso ay sense bangke political sense bangke chinangi ini bangke tangka cowan de thai cowan de ni rinda sore puthe ke alang ling nalo gitu bangke India Airlines bang sigido tiket cowan long de ke ni pitong long de ni tum chini ni kita orang tum ta BJP me jingki lo ni tum thu don de ko anar rong ne menang an laso ke bopur ke pangre men pen Kaziranga raso national park extension men pen raso bagi tame ni timang song go la anpar itame ni litum pitop eklong lo dak adui hoy dak inter district border la pen inter state border aki sungo me jasmer bangke Meghalaya si Meghalaya lo itame ni litum ais aki sung itame ni litum ma pen ke song lo botai 2022 ni kampen ni litum cheng lo smet bangke ahoy abi bangke ni na botai ahoy long tamili tum army singru amil pedulo horna pedulo pedugom besi akhi bangke ni litu semera bangke council of han ni litum lo pachini lo chief minister ke bangta ni litum memorandum pilo la pena ko hapu delhi long ta ni litum represent lo dam lo harap memorandum ni litum pedi dam la bangke 1951 anikan of 50 anikan karbiang long amangke thekula ke constitutional border la bangke ate sik sidul nang pia huli tame nang hari 50 anikan sik sidul nang pia huli tame la solam thang tame ako adisi mata la ke chumang lang data thang la mera suta 1969 anikan hitame border pa thang la hobe 22nd amendment autonomous nang hari 17 anikan pia huli tame ako api bang 1972 anikan separate state ke long huli tame pia huli tame border pa thang la lasi nili tuma hin pe rasu bang ke putiblo non assam government pen ke ken pon rasa polisi given take a polisi bangke dokche nationality la bangke iko cn gunai rasu bang ini tumang demand lo demand pensi ini tum la anpar itame da pgr long da lam thai jam ini tum surpak lo na iko koi me mati al tum thudun te nai polo india elang dui to dobe na he thurun de people thurun de na pilo bijme paisa choyan lo tum ta itu mana koi song, langsung kecik koi bangke kecil bangke lagi joy ke mati orang bangke, mute karbeng long arat kecil song
semet lahir hui bang hitame ini tuh semet sibet donangi abotai nilihem nilatheng no mata pu akai abotai ese regional political party dura ram nangti api bang break fail starting fail la pen kato ko la kese to ko ke dit nang sound de pu inte kese to ko ta me che thanoi pu nili tham phega alang kum si than kese amen no ke chelang ke mama kese pen ni la si rar pen ke chong thui lo rar pa la son mislead lo bang ke kar biang lo rar bang ke purai sri ati tiduk ke la rar bang ke chong thui nang political la bang sa profit phan bang ke nang ati ni ta botai lo alliance of politics claim nang dak to nang tumta api tu bang ke 26 February ni tu mako putat on autonomous state putat lapan adu ya hoya putat pendang lok UCC putat punoi Uniform Civil Code lapan aku CAA Citizenship Amendment Act la so putat kita meni itu empregament pendang itu mako dhorna dolo la party office lo se dhorna lo muni tu open se tong lo la sini itu council pantan itu putat la so lo pachini lo chief minister pan la so memorandum piro lapan central government pan la pachini isi pachini je pen api bang ke uthora ni bang ke dili to pa 11th March ni tu manang hang lo formally chingwai lo ni tu pula hemprek pendang lo ka dok ko be putha ka bang ke nale tu PGR pen election ni puga nale tum ta ki ude council join ngang ta la se Assam government a police pendang lo kada athi tu make sikhidur to autonomous state lo ngelang police power we la se Assam government pen la so bang na kera bete une la se council pen hemprek pendang lo ka dok ka be adui a putha final jing vai dang japan ko pisa sam ko pakai matama nang lihin penin to pan japo mo sini ni tun kidun lake 12 September okli Mars 12 Mars itu tong dam lo agong sing ang sinte basic isu mo kadak tu raso isu bangke ni itu abotai itu nang bohi lo lasin ni tu mona bangke itu lang lo alliance ko politis ko bangke ni tun kan bangke mo hiklen ji demo ta mono ko bangke kan independent assertion me thanga jak ko chak tu ni tu ke song nang buti la so teng pen ni tu ke song ko ali ta do council assertion tu proenang ko lumpo ko anke jalan itu mungkin lu epak tadi pelang ke hang imang no to master no re hempreg lo tik sang sai pu nani ya basis ke hang ke six itu ta slogan bang ke no to master no re hempreg lo tik sang pu na hempreg ne ko lar tu ele lo ko sampai ran pan itu chong tu bang chong tu nang ni la silahan lo alang tu bang ke enap la so bang ke non election huru bang ke inghan se pang jar pang cheng lo nona kurjon pu apu thak bang le lo alang ni sikilu mati onjuli teron pi pulo oke coba affidavit ko bisi within bracket apis ala kathar ku tok na helang ma ci phong nang polam cholo mati chek nang polam cholo mati handa bali mati habib wa men habib ci tombe la ta chokke alang te ke choklo dat apisi along ni tum ke tok do son dia puthak ni tum so declaration abang ke lalo je semer bang ke ASC pensi kache song Japon tek choti एक नंबर लापंग के सेमिया तें autonomous state of farman rat ka chesong ke Japon la nili tum lapang ke hadak rat pen puhita me chesong rat po lapan parliament hita me lapang ke hadak isi am tong bang ke hempre putha pe pe jin ko su ka tik chak dolo Karbi Anglong di Mahaso lapen West Karbi Anglong along district adu ya hoy lapen longle kicherai kompon nasi ili tum nang claim lo nang claim bisi government mata nili tum pa compel sing tum manang hang lo chinki lo jethan lo pachun ponji apan lapen inglong akhai barim atum aparman kachesong ke Japon ate Karbi Anglong itum lo swakling lo rukasana kai bang ke karbida ta haji non bang ke itum subsidy lo bang ke rukasana bang ke rong suri ke thom hit ning halo jadi itum he Karbi Anglong swakling lo itum Japon teknang pore se kar kapre ke semet injong dam bang lake itum khei barim duji iwa dolo garu dolo kapre kasan rasa ini business part na andola tuma farman ini tum ate ST belotang te 60 min for whom 60 min for ST tribe kari kan deh kasi lasa ST ku akhe bang ini tum ke Jepang rum ponangi lapen Karbi Anglong isi kar iya teng japa pleng dia pan bang lang ke bor i pon bang ini tum kache song ke Japon ini makan ini tum nang claim bom lo ko claim pon lapen soar lu tum apan ateng isi man peng ke Japon ke tipon soar lu tum pan isi itu India government itu mela soen pon lo women empowerment pu
Nasi women empowerment puamen pen nono bangke self help group mena andolo self help group nongke partia self help group manda election group la so bangke chok chemati women empowerment a symptom kalimati lage political benefit ban ke endia bana symptom mati la ba a ek mati la kam tina asai tina mati la aso bang la lo tan ini tu mahin pen bangke soar lo tu pan ateng si amana teng ki pon la pen riso ejang la pen cuti kiara plan kasi cuti kiara tu man opna kelong ya right to pick non modern jitu market economy ka council pen hitam government pen hitam abar sai economy ma lang tu no me tu no irrigation tu no ason tina mo hitam still failure a department itu department thongke banalal wan eta no man ka department tin lang nalo mo tala tumak kam lang lampu da skin lang dang thengani pala bangke ingar ke log pangreng son just for decoration ke lang ma ke lang ya fan irrigation department no pijaludia department no sericulture department no fishery department no kupya department so department thing kicho claim se karbe tum kereng I punala tum technology ma abe no hokka plus technology department itame properly to use properly